Aínda que xa leva en funcionamento varias semanas, este mediodía tiña lugar a inauguración oficial da nova comisaría de Ribeira. O acto, presidido polo ministro de Interior, contou coa asistencia de numerosas autoridades a nivel comarcal e autonómico, así como destacados mandos dos corpos e forzas de seguridade do Estado. O acto comezou co pase de revista por parte do ministro aos axentes que conforman a plantilla da comisaría ribeirense, tralo que chegou a quenda de intervencións. O primeiro en tomar a palabra foi o alcalde Manuel Ruiz, quen lembrou o longo periplo ata chegar á consecución desta nova sede, agradecendo o labor de todos os que o fixeron posible. Eu non quisiera olvidar a toda esa gente que con su implicación también hicieron posible estar hoy aquí, a los que fueron comisarios de Ribeira, el comisario Díaz, el comisario García, el actual comisario, a los que fueron y a los que son delegados del Gobierno, a las dos últimas subdelegadas que con su presencia constante nos ayudó a superar los problemas que sin duda surgen en lo que son unas obras, al SIEPSE. O rexedor local incidiu tamén na necesidade de seguir a incrementar o número de axentes para reforzar a seguridade cidadá. O ministro recollía as peticións do alcalde indicando que nos últimos 4 anos as plantillas da Policía Nacional en Galicia teñense incrementado nun 10%. Destacou ademais o importante esforzo inversor do Ministerio nesta comisaría con 3 millóns de euros que se suman a outros proxectos previstos en Galicia, entre eles o novo cuartel da Garda Civil de Cambados. La de Ribeira es una de las muchas actuaciones contempladas dentro de este plan. En la construcción de los casi 2.500 metros cuadrados de este edificio se han invertido más de 3 millones de euros. En Galicia, y solo en lo referente a Policía Nacional, está prevista también la construcción de la comisaría de Monforte de Lemos, de un centro de cooperación policial y aduanero en Tui y de una unidad de documentación en Barco de Valdeorras. La Guardia Civil, por su parte, contará gracias a este plan con un nuevo cuartel en Cambados y se rehabilitará el ya existente en Santiago de Compostela. Durante a súa intervención, Grande Marlasca tivo tamén unhas palabras de lembranza para o recentemente falecido exdirector xeral da Policía Nacional en Galicia, José Luis Balseiro, cuxa viúva recolleu unha placa de honra en sinal de homenaxe póstuma polo seu gran labor. Tras os discursos tivo lugar unha ofrenda floral ante o monumento aos policías falecidos en acto de servizo e o ministro procedeu ao descubrimento da placa da nova sede policial. O acto rematou coa visita ao interior das instalacións.